Saudara, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono resmi membuka World Peace Forum 2025. Forum kali ini mengangkat tema Considering Wasatiyat Islam and Tionghoa for Global Collaboration dan dihadiri tokoh penting dunia seperti Presiden Timor Leste dan penerima Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta. Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono didampingi Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung resmi membuka World Peace Forum ke-9 di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Senin pagi. Saat membuka acara, ketiga pimpinan lembaga DPR MPR juga didampingi Ketua World Peace Forum dan Din Samsudin, serta Presiden Timor Leste peraih Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta. Forum ke-9 ini mengusung tema Considering Wasatiyat Islam and Tionghoa for Global Collaboration yang menyoroti nilai-nilai wasatiyat Islam dan filsafat Tionghoa sebagai fondasi kolaborasi global. Dalam sambutannya, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya nilai-nilai Islam moderat mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Ibas menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan perdamaian melalui dialog, kepemimpinan, kerjasama, dan aksi konkret lainnya. Strive to be a bridge connecting North and South, East and West, and Islamic and Western worlds. We do not claim to have all the answers, but we are dedicated to learning, sharing, and working together with the global community toward peace and understanding. Love is important. It's open doors and help us understand one another. But dialogue alone is not enough. Real progress happens when we work together in education and culture, green technology, humanitarian support, and inclusive economic development. The role of youth, scholars, and interfaith communities is especially important. Forum ini dihadiri berbagai tokoh nasional dan internasional, tokoh perdamaian dunia, diplomat, akademisi, dan perwakilan organisasi dari berbagai negara.